manganda ita. Ya faluha ami wa ibua de zo aya ya ita Yesu Keriso. Bafa o masilo walangi ama. Bafa awesa kegehani amoni o. Yaduhu. Sitobali uhuo sebua kheda. Bazima khe ande te faudu. Ba minggu. Tanggal 22 bawa sifulu 2023. Tehale moroi bazura Yesaya. Faza efavulu alima ayat isara irugi fitu. Adau baso imanelinia. Daeni wa Yehova. Kheni bayuninia ande. Khekiro ande nira ugutanga kambele. Babang hunraga fenania soiniha. Bababa meta bebe talurazo. Ena eteboka baban ruhe fenania. Ba ena etenga nikusi saai baba geli. Mobaba do fenau ba ufadaya zo buubu. Lagem baban ruhe tela ba urasa. Balazi sieli ba uewa. Ba ube ekheu gira-gira anda si soba zo gemi-gemi. Ba anaa anda nibini sibai ubokai kheu. Ena boto badedeu wano ya odo zane teitemu anda. Ya odo andre lo balangin rauno gizara eli anda. Beregeno nigu Yakobo anda. Ba izara eli nituyugu anda. Wau tetei deima. Wau fatter wagamalala deimo mele na ilan ra odo. Ya odo Yehova batenga be lelo walangi bai rogu. Ya oza mo betalu ya uga mele iladona. Ena aboto badedeniha. Babaga tumbuha. Babaga hula. Walehaniha bai rogu. Ya odo Yehova, babai rogu balee. Ya odo zamazakihaga, ya odo zomboi sogemi-gemi, basa malua fangurifi, basa matere famakau. Ya odo Yehova zolau da efefu, irugi da manganda ita. No efarongoge khema daro malimos no ibaso enonime Yehova. Dama anda kheu ya uga botohi ia badede mazamba zambo sana. Moroi baba abele gehehani amoni ba moroi baba atua me anda Yehova. Ufakake zabu yume. Sisinro fona zato baba maema usidedeme. Bahonoge dedemban wau hawa atozino. Mamee inetonia. Baba monrongo taro malime ande. Ena taro mali ande dania tola tobali fangurifi. Tola tobali ewa aurinoso ia. Basi tobali sanuturu lala. Tera-tera lo walangi fifu wa abele ngabalo zile suhi. Sondere tede sondere here batalingama. Ena aifanda aga baba monrongo taro malime ande. Da matimbaga bada Yesu da. Ena haifa abele di soba gotaluama maafefu. Dama fononongo daro malime. Hedehe mafabele me. Bade Yesu mangandeka. Yadehu. Shalom ama ina. Ya ahobu fefu. Sinangya taande sohagele khilowalangi. Baba ibu ade dunia khedang. Bas sinangya ni suno. Bani folahemi Yehova. Menotola. Itolo ita irugi iya dae. Menotola iroroge ita. Ba menotola itimba ita bangawale wa makau. Ifabali ita bangawale de alang. Letera-tera wano yarewo ita. Meroi baba amati sausu. Magande banonga luni amoni egi bakhezo aya. Dozi samati ba oila halu gangi tula.
bawe amei manuno lowalangi, bawe amei manuno toinia, bawe amei gei mamonrongo taro mali lowalangi ada. Oi humulu dede, si tobali tanda babanganda sohagele. Bazura Yesaya gayande Bapak Ibu, ama inan yo masih bakazoaya idune-dune khedang, e visa gufanewa ba auri madoyuda, ma irono gizraeli sino tetibo bambabeli, meno lehera folo hadia zo masih Yehova baba aurira. Tobali irano gizraeli sino tetibo andre bambabeli, tola tamane no baba atekiko soira. No baba atekiko so wa aurira. Sile fanetuna. E visa ia nalawa si te kiko sile fanetuna. Tentu faabude sa e nalawa letetenafu. Bahiza ama ina babawa ahahe de Yehova. Hewa aina no tetibo ira zamu. Bahiza ama ina babawa ahahe de Yehova. Hewa aina no tetibo ira zamuza. Bamelesai tu zinali wa ahahe de nia ba ifuli I ohe mangabuli ba Yerusalema. Ya, badai taila ama ina ba Yehova maneza maturu fifu hadia ia zalua baguli danu ande. Ya ia za maturu fifu. Tola mana ilau zo masih de dunia. Hewa ena no tibo ena no Israeli ifuli ohe mangabuli ba Yerusalema. Baba meretai gezui fauri simho. Ifuli ohe mangabuli ena la fuli zui la meretai ge fauri simho. Ya. Andre bereda si tobali tu hoga matune wa ande. Ba ubeke da si tobali tu hoya ya de. Yehova I otarai fangurifi. Yehova I otarai fangurifi. Mazui Tuhan sumber keselamatan. Ya. Amaina faduhu dedegu wadozi oi aboto ba dededa. Wa Yehova zame ifangurifi heda ya itabanuania. Halewa zinenge faza efa ayati felenrua imane bada wale fangurifi bada nebu. Yehova yutarai fangurifi le fangurifi bada nebu. Malmane dania tolai be fangurifi telageuan. Tolai be fangurifi heda robot and le amaina. Ha Yehova zitola me heda fangurifi meya ia sumber. Ya ia sumber. Andre bereda si tobali fosate si Sara. Yehova I otarai fangurifi Sara. Dozi si mai enoni ba solo amakuita Yehova ba isendra wangurifi. Dozi si mai enoni ba solo amakuita Yehova ba isendra wangurifi. Ya. Da eni gama-gama zamatia maina. Hei wisalala ena faluha ia ma auri. Hei wisalala ena faluha ia
wa abele, faluha ia wa anau gele. Ya. Bagaimana supaya ia boleh memiliki kehidupan yang kekal. Andre he eregedede, he marase, mukau ke bawolo somasilo walangi, mukau ke wolo somasilo walangi, mukau ke mululu boto babe amui enoni. Hana imaneba fosatu sisara, medozi siboi enoni, medozi sloe ama hoita Yehowa, isenra wangorifi. Ya. Fefu ita ahori o masi ita, na faluha ita wangorifi, si otarai helawalangi. Baya tisara i ombaha eheda imane wa huhuo wa daeni wa Yehova heni bayo ninia andre herazo kiro andre ya hadiani wa nia bada imane daeni wa Yehova herazo kiro andre nira ugutanga kambele babang hundrage fenania soiniha baba meta bebetalu razo ena uteboka babandruhe fenania baina tenga nikusi saai mbabaguli. Ama ina ni umasil mahezo aya sinruhunia razo kiro andre le aboto bade dunia haniha lo walangi andre sinruhunia le aboto bade dunia. Ya, le aboto badede yang dimaksud dalam arti lehadai istilah perkenalan yang intim antara kiro dengan Tuhan. Mungkin hanya sekedar mengenal, tetapi barangkali le aboto badedenia hani halo walangi dae sinruhunia. Tetapi umane iheda wa ketika ibayoini ia lo walangi, ketika ia diurapi, dari situ saya yakin bahwa ia percaya kepada Tuhan. Aboto saya pada dunia ketika ibayu ini ia lowalangi hadiah beru walangi suhalu lowalangi subayo ini ya ia dari yang tidak dia kenal menjadi mengenal ya hadiah beru noi bayo ini ia lo walangi, ituyu ia lo walangi, i ofakake ia Yehova. Bahai bisa kiro badau, lehenya famadau, lehenya fanimbagu. Hadiah baru, misama tengeandra, banu Yehova sabul. Lesitola mamadau, linia na soko hita de dunia bandrong Israelian. Ayat 2 imane mo do fenau bau fadaya zo u lagem babandru tela bau rasa balazi si eli bau ewa. Ba ada penghalang akan tetapi lefari lo walang. Justru imane mo do fenau. Ya. Si mana ia amaina babe amoi eno ni zo aya ande. Babangai la halewo bakhelo walangi. E halewo sebuah halewo berbelo walangi so halewo. Lo walangi so bajoy ni ya ia. Ya. Dari yang tidak dia kenal menjadi mengenal ya hadiah baru noi bayo ini ia lo walangi ituyu ia lo walangi i ofakake ia Yehova bahai bisa kiro badau lehenya famadau lehenya fanimbagu hadiah baru misama tengeandra banu Yehova sabul lesitola mamadau linia na soko hita de dunia bandrong Israelian.
Ayat 2 imane mo wau do fenau bau fadaya zo u. Lagem baban ruhe tela bau rasa. Balazi si eli bau ewa. Ba ada penghalang akan tetapi lefarai lo walang. Justru imane mo wau do fenau. Si mana ia ama ina babe amai eno ni zo aya ande baba ngai la halewo bakhelo walangi he halewo sebuah halewo side ide gofu hada ia halewo ni fotoi so ama khaita baba ngi boa tei lo walangi bale fari ia kheda si mana ni wa enya khrazo kiro mo wa do fnau ufadaya zo ubu. Fefuzi tobali penghalang, fefuzi tobali tantangan, fefuzi tobali masalah. Ifaweda da Yehova. Ayat 3 haywa ba ube ekhe gira-gira anda siso bazo kemiken. Ya ama ina ni omasye bakhezo aya haywa ba ayat 3 ba ube ekhe gira-gira anda siso bazo kemiken. Da amane gei zitobali lalalo walangi nasa bakhzimai enoni ande hayo bada ba ube edanya khu gira-gira ande. Apa yang dimaksud dengan harta terpendam hadiah ni fotoi gira-gira sitobini ande ama ina ya na taulo hesi ia baba urita ia tai na tafatefa khada ya ita dozi samati ma andre wa harta terpendam itu kekayaan yang tersembunyi itu sesungguhnya itu adalah keselamatan. Amin Bapak Ibu. Ya, gira-gira situbini ada sinrohnya famorifi. Hani hazo masih manendra famorifi. Hani hazo masih mangohege gira-gira situbini ada ena amua lage kheulo walangi ai enoni soaya ai enoni nia ai tenge nia ai sangai halewe khnia ena sendra bang revisi tarai kembali si dua ke Yehova iotarai fangorifi dua le fangorifi badane bairosi otara Yehova le fangorifi badane bairosi otara Yehova le fo satu si dua khedang te senda dania bayat 5 iruki ayat 7 hayo bada ya odo Yehova batenga le lo walangi bairoko le lo walangi bairoko le sabele bayro Yehova ta geluhania le sitola molosa heli dede andre bayro Yehova ta geluhania ai fada imane ya oza me betalu ya uge mele iladona ya. Ibe eba abotoba dede herazo kiro andre ya hewa aina razo andre no mama ter ia bambanua sebua ia bambanua selawa ia bambanua razo ia bambanua basona sazila botoba dunia akan tetapi imane Yehova ibe eba botoba iu le Yehova tanebe baya o zame betalu ya ug artinya imane belo walangi ya odo zame betalu ya ug ya odo zogauni ya ug ufahaten ra ug khu ena begi teki ko ginda ug mela boto badeden ra odo ba ena tola ge mindra ug ge dela baba mangabuli irano Israeli bamba beli anda sinotetibo yu fakaki ya Yehova ayatian hayo badayo ena aboto badedeniha Dawai lau da Yehova ena aboto badedeniha
baga tumbuha bagai hula baleni ha bairogu ya odo Yehova ba bairogu bale iwauli daat Yehova ba ayati 5 ba ayati 6 iwa ya odo Yehova le bairogu ina boto badede daga ya ita samati dai he dagi manandresa dai amaina wale Yehova bairo Yehova samee fangurifi matalu alu yang urifi dani abadane bu le tesunda bairo helowalangi sino mame ikheda fangurifi anda ayati fitu ya odo zamazihihaga ya odo zombo sogamigami bas sama lua fangurifi bas sama ter famakau ya odo Yehova zolauda efif ya gofu hada ia zalua sahuli dodo haga sogamigami ya ia zamatur hege sama lua fangurifi bani banoya ia zamalua dao berdaga maina nyo masih bakazo ayam badaro malilo wala mata amin Bapak Ibu ya gira-gira situ bini ada sinrohoni afangurifi hani hazo masih manendra fangurifi hani hazo masih mangohege gira-gira situ bini ada ena ei amua lagi heulo walangi ai enoni so aya ai enoni nia ai tenge nia ai sangai halewe khania ina usendra pangurifisio tarai kembali si dua ke Yehova iotarai fangurifi dua le fangurifi badane bee bairo si otarai Yehova le fangurifi badane bee bairo si otarai Yehova le fo satu si dua kedang tesenda dania bayati 5 irugi ayati fitu hayo bada ya odo Yehova batenga be lelo walangi bairoku lelo walangi bairoku le sabele bairo Yehova da egeluhania le sitola molosa heli dede andre bairo Yehova da egeluhania ai fada imane ya oza me betalu ya uge mele iladona ya. Ibe eba abotoba dede herazo kiro andre ya hewa aina razo andre no mama ter ia bambanua sebua ia bambanua selawa ia bambanua razo ia bambanua masona sazila boto badunia akan tetapi imane Yehova ibe ba boto badu iule Yehova tanebe baya o zamu betalu ya u artinya imane belo walangi ya odo zamu betalu ya odo zogauni ya u ufahaten ra u ena begi teki ko gendra u mela boto badendra odo ba ena tola ge mendra u ge dela baba mangabuli irano Gizraeli bamba beli anda sino tetibo iyo fakaki ya Yehova ayatian hayo badayo ena aboto badadeniha dawa ilau da Yehova ena aboto badadeniha bagatumbuha bagai hula baleniha bairogu ya odo Yehova bairogu bale iwauli daat Yehova ba ayati 5 ba ayati 6 iwa ya odo Yehova le bairogu ena boto badede daga ya ita samati dai he dagi manandresa dai amaina wale Yehova bairo Yehova samee fangurifi matalu alu yang urifi dani abadane bu le tesunda bairo helowalangi sino mame ikheda fangurifi anda ayati fitu ya odo zamazihihaga ya odo zombo sogamigami bas sama lua fangurifi bas sama ter famakau ya odo Yehova zolauda efif ya gofu hada ia zalua
sahuli-huli dodo haga sogemi-gemi ya ia zamatur hege samalua fangorifi bani banoya ia zamalua dao berda mainan yo masih bakazo ayam badaro malilo walangi ande ba ena ege ya boto badededa ba ena tafa ia baba aurida walelo walangi tanebe bairo lo walangi ni sunoda wakhe Yehova i otarai fangorifi ande bai alui bangorifi badane be sai alui ke Yehova andre bai mane dania Davido bazura zinune faza nga fulu arua ayat 2 hayo badai hakhe lo walangi mane tena dedegu no ahono khenia i otarai fangorifiku haya ia be dedegu ba fangorifiku hatigu te bai mane mangiwan rau na tabalia fangorifida Yehova na tabalia faurida Yehova maka faluha ita wa auri ta senra gira sitobini andre fangorifi andre berada gofada ya ginga vale salua kheda baba aurida andre adata be balazi lo walangi sino solohe samee kheda fangorifi ya itolo ita soaya badaro maliande basi to bali ni tanda badede kheda te hale moro bazura Yesaya faza efabulu alima ayat 9 irdifitu imane ya odo Yehova babai rogu bale ya odo zamazahihaga ya odo zombo isogami-gami basa malua fangorifi basa mater famakau ya odo Yehova zolo da efefu samuzateu baso ya odo Yehova babai rogu bale ya odo zamazahihaga ya odo zombo isogami-gami basa malua fangorifi basa mater famakau ya odo Yehova zolau da efefu manganda ita he Yehova lo walangima maanda sei sawagelu badaro malimus sino fai mahema bazima khande da maanda khe Yehova ya uge tanege ia badedema ba ena edozi oi abelen raga baba malua ya ia baba aurima wale fangorifi badane be wale teibe ni be bania baba ngorifi ya agande bairo de nono Yesu Kristo khe Yehova i otarai fangorifima ni de na nama wale faifa khema bangorifi ande si otarai rauk ya mabazorugo fahohu banuau hawa ato sino mame ineto batalingara baba menrongo taro malimare ena taro maliga yande tola mualeu baba urira batola te fahohu ira sawagele bade Yesu no mangandaraga bama ada sawagele kelolangima